Rwanda rwavuguruye itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda mu Rwanda ryari rimaze imyaka irenga 38 rikoreshwa, aho rigena ko utwaye imodoka yanyoye ibisindisha ashobora gufungwa amezi ari hagati ya 3 na 6. Mu buryo budasubirwaho, iri tegeko ryamaze guhinduka nyuma y'uko risohotse mu igazeti ya leta. Iri tegeko rishingiye ku kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kurushaho gukorera mu mucyo no kunoza inshingano hagamijwe kunoza umutekano wo mu muhanda no kugabanya impanuka n'abo zihitana. Kugeza ubu mu Rwanda hakoreshwaga itegeko nimero 34/1987 ryo kuwa 17 Nzeri 1987 rivugururwa kugira ngo iri tegeko n'amateka rishyira mu bikorwa bihuzwe n'igihe. Itegeko rishya rigenga ikoreshwa ry'imihanda mu Rwanda rigena ko umuntu utwara ibinyabiziga yarengeje igipimo ntarengwa cya alcohol mu maraso abakoze icyaha ndetse ubihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda, n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Abagenwa n'iyi ngingo ni abatwara abantu mu buryo bwa rusange, abatwara abanyeshuri, abatwarira abakozi hamwe, abatwara ba mukerarugendo n'abatwara imizigo itarengeje toni 3 n'igice. Umuyobozi w'ikinyabiziga utavugwa hejuru usanganywe igipimo cya alcohol mu maraso gikubye nibura inshuro 2 z'igipimo ntarengwa ahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga ibihumbi 200 ariko itarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ingingo ya 38 kandi yerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga wanga gupimwa alcohol mu maraso abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanwa ku buryo bukurikira: ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 ariko itarenze ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda, n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6. Iyo atwaye ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, abanyeshuri, abakozi hamwe, ba mukerarugendo, igitwara imizigo irengeje toni 3 n'igice cyangwa ikindi kinyabiziga kitavugwa muri aka gaka agamije kwinjiza amafaranga. Mu gihe kandi abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga bahanishwa ihazabu itari munsi y'amafaranga ibihumbi 400 ariko itarenze ibihumbi 600 n'igifungo kitarengeje iminsi 10 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iri tegeko rigena ko igipimo ntarengwa cya alcohol mu maraso y'umuyobozi w'ikinyabiziga ari garama 0.80 muri litiro imwe y'amaraso. Iri tegeko kandi riteganya ko umuyobozi w'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ugitwara atagira uruhushya rwo kugitwara abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, n'igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarengeje iminsi 30 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Mu gihe kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaritswe n'umugenzacyaha cyangwa umukozi ubifitiye ububasha akanga guhagarara abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6. Mu kugenza ibyaha bihungabanya umutekano wo mu muhanda, umugenzacyaha akora dosiye akayishyikiriza ubushinjacyaha mu gihe giteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Ni amakuru areba abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga n'abakoresha umuhanda muri rusange. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Tseri. Ukomeze mugire byiza. Hasta la vista.